Kasi Ma'am Beatrice yan eh. Malaman nila yung Ready ding eksena king malilyaring demolisyon king Barangay Anunas at Kuayan king Ciudad Angeles niting Lunes, October 16. Live at uploaded videos lareti kareng social media pages daring apektadong residente. Antiya mong war zoning eksena nung no ka rin sila bande ing truck. Megpatawla pang gulong ampong mamasibas boting mikagusolina. At mayakit mo rin reng Mario, amanyabat na lang dalan bang kanitang elami pwesto reng demolition team. Masiriing karelang pamagsumikap aapigilan, ing pamaglasak karelang tuknangan. Libutad ding malalyaring iti, megpalwalyang official statement ing opisina ng Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr. niting bengining October 16. Makakanaketi ing pagplanuhan ning lokal kapanibalan na ilubya iti king land expropriation at bayaran nemo ning gobyerno. Peparala niya mo namang sulat ing alkalde king Malacanang. Sinabi ng Mayor Pogi kang Presidente Bongbong Marcos na September 15 anyang mikasundula ning kumpanyang Clark Hills Properties Corporation ami kabandi ay Oscar Torralba na alapasanang demolition amalyari anggat malino ing development plan king 73 hectares ning claimant. Makanyan mo naman ing financial assistance sampung relokasyon dareng apektadong residente. Mupin, October 13, 2023, pepakitre kanu ing letter ng Sheriff Elizabeth Marasigan ning Department of Agrarian Reform Adjudication Board o DARAB nung no karin abisuhan niya ing Mayor's Office na isundure ing demolusyon. Agpangkang lasatin for humanitarian consideration ing karelang apila. Hinyangeni ausane kapanandaman ing presidente na mamilatane king pisasabyan lakwas migtagumpe ing negosasyon pilatanan ning city government at Clark Hills Properties Corporation na status quo o alapamusa ng malalyaring demolusyon at ing apila na king presidente manyawad neng kasopan iti bang kanitang mamilatan. Samantala, as of October 17, 2023, king miyap bang kampo ning Clark Hills Properties Corporation at ning Angeles City LGU kumpirma ning CLTV 36 News Team ami kadayalog la pasibayo reni nyening Miyerkules October 18 ban kanitang pisabyan ing issue ning demolition at relokasyon dareng apektadong Memalen. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalan.